QR 6395 iraguruka Kigali International Airport yerekeza i Doha Hamad International Airport. Doha Hamad International Airport muri Qatar. Hanyuma iyo araba ari delegation y'Amavubi n'abakinnyi bahari bose bakina imbere mu gihugu n'abandi bakina imbere mu gihugu babanza no kugira. Hanyuma no rugendo rw'amasaha 5 n'iminota 50. Yego. Qatar Airways QR 1379 izaturuka Doha muri Qatar ku munsi w'ejo igere Alger muri Algeria. Ubwo bazaguruka saa 2:45 bagere Alger saa 7:25 aho bita kuri Huari Boumediene Airport Alger. Aha. Hanyuma ejo ku itariki 31 ngwaje Brian Clovis, Hamon Ali Enzo, Kayibanda Claude Smith abangaba bazagera muri Algeria ejo saa 11:55. Uwo bita Hamon Ali Enzo ndetse na Brian Clovis bazaba bari mu ndege ya Air France, mu gihe Kayibanda Claude Smith azaza n'indege ya Air Algeria. Hanyuma tariki ya mbere uwo bita Rafael York ndetse na Gitego Arthur bazagera yo ku isaha ya saa 5:55. Hanyuma Manishimwe Jabel, Buhake Twizere Clement abo bose bazagerayo ku cyumweru saa 11:05. Mugisha Bonner Kazemiro na Kwizera George abazahagera ku wa mbere bari kumwe na Uwimana Imani Nowe. Mugisha Bonner ku cyumweru azakina finali igikombe cy'igihugu ndetse na Kavita Panuel Mabaya. Uyu munsi kandi nibwo abanyamakuru babiri Bayingana David na Kayishema Tititsieri bazaba bageze Yarije. Uyu munsi oya ku cyumweru ebyiri azaba ari ku wa mbere bazaguruka ku cyumweru bakayishoka ku cyumweru. Ariko Amavubi agiye kumara igihe, Amavubi azagaruka i Kigali ku itariki 11 kwa gatatu ku itariki 11. Bavango bagiye kumara iminsi 4 Yarije niho bazakorera imyitozo, hanyuma habura umunsi umwe bazerekeze Constantine bakorera umwitozo umwe kuri stade Hamlawi Mohamed Hamlawi bakora umwitozo umwe ku itariki 5 bajya mu kibuga n'ikipe y'igihugu ya Algeria nayo yahamagaye. Hanyuma ubwo ugiye guhita uyicamo Amavubi akimara gukina match bazerekeza aho bita Brida n'undi mujyi wa muri Algeria. Bajyayo bakora imyitozo 3 ku itariki 9 bakine match n'ikipe y'igihugu Algeria. Equipe Chan abakiri imbere mu gihugu local players ni match ebyiri bagomba gukina, ikipe nkuru n'ikipe y'abakina imbere mu gihugu. Yose ariko abakomeye bakina abo bita Riyad Mahrez